Katanat Pulit penyat kali jong kalum Dinjeri Police Station haka khat pra tarik unai tung kalayo aban bat ya Kawei ka kali Alto 800 kabadon yu number ML10C5814 kaba Kamai turis na sneng Shillong. Katai ka jingbat jongki kadai namar ba katai ka kali kala Pyndonkam banta da ka yit jong barok Kawei ka kali kabala penseriam kum ka kali he sorkar ni VIP kabalong kum ka jing penken ya ki kendon an joka Motor Vehicle Act kabala bu na ka banta ki kali Kamai bat kali Shimet. Ketika jinyo bat jengki Pulit kadai hagari khana point bat nakaliang ki Pulit kilara no ya u driver shalum Dinjeri Police Station ban le eka Pyndonkam bat hadir nakaliang katanat Pulit kala pha tarno eka ketika kali dekaba hukum bam bitsu ban Pyndonkam kum kite ki jayet namar kam ya ha kum ki kali Kamai. This